Mise à jour du mardi 28 avril 2026 sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. En date du 17 avril 2026, à Montreuil, amakuru agezweho yo kuwa kabiri tariki 28 Mata 2026 ku ntambara twashojweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku itariki ya 17 Mata 2026 i Montreuil mu Busuwisi, ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwiyemeje ku mugaragaro ko mu gihe cy'iminsi 10 buzaba bwarekuye imfungwa za AFC M23 hamwe n'abasivile bose batawe muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko bazira gusa gukekwaho kuba abayoboke b'umutwe wacu. Kugeza ubu kuri wa kabiri tariki 28 Mata 2026 icyo gihe cyararangiye kandi nta mfungwa n'imwe irarekurwa. Ibi bigaragaza ubushake buke bwa Kinshasa mu kubahiriza ibyo basinyiye n'agasuzuguro ku bikorwa by'indashyikirwa by'abayobozi bo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, kandi kikaba ari ikindi gihamya cy'uburyarya bwa politike buranga ubu butegetsi. Mu gihe AFC M23 ikomeje gushyikiriza umuryango utabara imbabare Croix Rouge imfungwa zibarirwa mu bihumbi kugira ngo zoherezwe Kinshasa, ubutegetsi bwo bukomeje umugambi wabwo wo kuburizamo nkana inzira y'amahoro. AFC M23 iributsa kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo nkana intambara aho gushaka igisubizo cy'amahoro ku makimbirane ahari. Kuwa mbere tariki 27 Mata 2026 kuva saa 1 z'umugoroba kugeza saa 5:45 z'ijoro, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero icyarimwe zikoresheje indege zitagira abapilote drones intambara zirasa mu bice bituwe cyane bya Kalengi, Bindingu na Gakenke. Bikomeretsa abasivile kandi byangiza bikomeye amazu n'imitungo y'abasivile. Kuwa kabiri tariki 28 Mata 2026 ibisasu biturika biraswa buri munsi n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa byatoraguwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu n'abana mu bikorwa byabo byo gushaka ibyuma bishaje bizwi nka mabende cyangwa bicuma. Ibisasu byaturikiye mu rugo rw'abana ubwo bageragezaga kubifungura bitana umwana umwe ndetse bikomeretsa bikomeye abandi bane mu gace ka Busunde, groupement ya Bugole, territoire ya Kabare. Iyi ntambara twashojweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa yibasira nta kuvangura ibice bituwe cyane, bikomeje guteza ingaruka mbi cyane mu rwego rw'ubutabazi, harimo gupfa kw'abantu kuva mu byabo kw'abaturage benshi ndetse n'isenywa ry'imitungo y'abasivile mu bice byabohojwe ndetse no muri Minembwe n'inkengero zaho. Ibikorwa byo guheza no gufunga imihanda byashyizweho na Kinshasa biri kuniga abavandimwe bacu abanyamurenge, bikomeza gukaza ibibazo by'ubutabazi byari bisanzwe bimeze nabi cyane. Gukoresha indege z'intambara za drones ndetse n'imbunda nini ku baturage b'abasivile ni icyaha cy'intambara ndetse kikaba n'ihonyora rikabije ry'amahame y'ibanze y'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Ubu butegetsi ntibugarukira gusa mu kuburizamo inzira y'amahoro, ahubwo bunahonyora amasezerano mpuzamahanga abuzanya kwinjiza, gukoresha, gutera inkunga no gutoza abacancuro boherezwa ku mirongo itandukanye y'urugamba yafatanyije na FDLR mu kubangamira byimazeyo amasezerano ya Washington. AFC M23 irashaka kandi kugaragaza ukuri imbere y'ibirego bidafite ishingiro bya Caleb Wade na la Yane Ofaler bo mu muryango Bridgeway Foundation. AFC M23 ntiyigeze igera muri Ituri. Yibukije kandi gukomeza kugaragaza intege nke ku butegetsi bwa Kinshasa mu gucungira umutekano abaturage mu bice bugenzura aho umutekano muke n'ubwicanyi bikomeje gukora nta guhana ababikora. Imbere y'ibi bihe bibabaje, AFC M23 irasaba abaturage ba Kongo kwishyira hamwe bagahuza icyerekezo kigamije guhagarika imiyoborere mibi, ruswa, igitugu, amagambo y'urwango ndetse n'ubwicanyi bwa buri munsi bukorerwa abavandimwe bacu, maze bagafunga burundu paje y'ubutegetsi bw'abanyamururumba. Elle rappelle en outre l'incapacité persistante du régime de Kinshasa à assurer la sécurité des populations dans les zones sous son contrôle où l'insécurité et les massacres se poursuivent en toute impunité. Face à ces situations dramatiques, l'AFC M23 appelle le peuple congolais
à se rassembler autour d'une vision commune de rupture visant à mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la dictature, au discours de haine, ainsi qu'au massacre quotidien de nos compatriotes, et de tourner définitivement la page de ce régime de prédation. Nshuti bakunze nk'uko mubyiyumviye, iri ni ijambo rikomeye cyane, iri ni itangazo rya AFC M23 tumaze kumva. Ni amagambo akomeye cyane akubiyemo amatariki, ahantu n'ibikorwa by'intambara. Ariko inyuma y'aya magambo ya politike ndetse n'intambara hari inkuru y'umubiri n'amaraso, hari inkuru y'abantu nkanjye nawe. Ese mwatekereje ibyabereye i Montreal mu Busuwisi? Tekereza abantu bicaye ku meza banywa amazi akonje, basinye impapuro zera basezerana ko mu minsi 10 gusa imiryango yari imaze igihe ishengurwa n'agahinda kababo bafunze izongera guhura. Tekereza wa mubyeyi wabyutse kwa 27 Mata agategura icyumba cy'umwana we wari ufungiwe Kinshasa, yibwira ko kwa 28 ari bube amufite mu maboko bari kumwe. Icyo cyizere rero kishwe n'iki? Kishwe n'ikaramu yasinye ibyo itazubahiriza. Itangazo riratubwira ko iminsi 10 yashize, ariko imiryango y'imfungwa iracyategereje ku muryango. Amaso yaheze mu kirere, aho akomeje kureba mu muhanda, nyamara ntihagira umuntu uza. Ariko se amakuba agarukiraho? Oya, tekereza ikavumu, ahana abana bitwa ko ari ejo hazaza h'igihugu bazindukira mu gushaka icyatuma babaho. Aba bana ntabwo bari bafite imbunda, ntabwo bari mu mutwe wa gisirikare cyangwa bari muri M23, bari bafite udufuni n'imifuka bashaka ibyuma bishaje ngo babone amaramuko. Mu gushaka ibyuma bishaje rero bakaba barabonye ibyuma bishya by'urupfu. Muri aka kanya rero turimo kuvuga, ubwo turi kubagezaho itangazo, hari umuryango muri Busunde Ikabare wicaye imbere y'umurambo w'umwana wabo. Si umurambo w'umusirikare waguye ku rugamba, ni umurambo w'umwana waguye mu rugo rwabo azira igisasu cyarashwe n'ubutegetsi bwakagombye kurinda uwo muturage, bwagombye kurinda uwo mwana. Hari n'abandi 4 ubu barembye bari mu babare bukomeye cyane mu bitaro, aho bafite inkovu batazigera bibagirwa mu buzima bwabo bwose. Iri tangazo ntiritubwira gusa iby'intambara n'amasasu, riratubwira n'intambara y'uburyarya. Ngira ngo nk'uko mwabyumvishe, baratubwira ibijyanye n'indege zitagira abapilote, zirimo drones kamikaze zirara zirasa abaturage mu bice bitandukanye birimo Kalingi na Bindingu ndetse n'ahandi hatandukanye. Tugomba kwibaza tuti, ese uyu niwo mutekano abaturage bakwiye? Mu Minembwe n'inkengero zaho inzara imeze nabi cyane, imihanda yarafunzwe, abantu barigunze, kandi icyaha cyabo rukumbi nuko bavutse ari abaribo. Ibi nibyo tangazo ryavuzeho, kuniga abaturage kugeza bashizemo umwuka, bishwe n'inzara n'ubwigunge mu gihe amahanga arebera. Ariko nubwo amagambo twumvise ari mu burakari n'akababaro, arimo n'ijwi ry'icyizere rishyira iherezo ku gushidikanya. Rirahamagarira buri muntu wese, buri mukongomani wese, buri muturage na buri wese wumva akarengane guhagarara yemye. Riratubwira ko igihe kigeze cyo guhindura urupapuro rw'amateka mabi, urupapuro ruriho ruswa, ruriho amagambo y'urwango yubaka urukuta hagati y'abavandimwe, n'urupapuro ruriho igitugu cyubakiye ku maraso y'inzirakarengane. Wumvishe iri tangazo, ntugomba kufata iri tangazo nk'amakuru asanzwe, ugomba kurifata nk'ijwi ry'abana bikavumu batakibashije kuvuga. Ugomba kurifata nk'ijwi ry'imfungwa zitegereje gucyurwa n'isezerano ryishwe. Ugomba kurifata nk'abaturage bo mu Minembwe bamaze igihe bicwa urusorongo, yaba kubarasa ndetse no kwicwa n'inzara babafungiranye. Ubutumwa rero bugaragara hano ni bumwe: amahoro ntabwo ari amagambo asinyirwa mu Busuwisi gusa, amahoro ni ibikorwa bigaragara mu mihanda ya Goma, mu misozi ya Minembwe no mu ngo z'Ikabare. Igihe cyo guhindura amateka ni iki kugira ngo ejo no kuvuga ngo bitazaba nk'uyu munsi wuzuye amaganya. Nuko rero
mu gusoza ngira ngo nk'uko mubyiyumviye ntutekereze intambara gusa, tekereza umuntu, tekereza ahazaza ha buri mwana uri mu burasirazuba bwa Kongo, maze wibaza uti ni ryari ijambo ryashyiriweho umukono cyangwa ryasinywe rizabimamo kugira ngo amaraso akomeze gutemba asimbuzwe amahoro arambye. Ndabashimiye inshuti bakunzi ba Pilot News TV, muri abagaciro.